Mbukeli siyanqonqoza sibulise ukwenjenje namhlanje kufana nezinye imini apha eqhubeni nalapho uvuka uxukuxe ngathi ukuze uqale usuku lwakho usazi. Hlala nathi ke apha ku SABC Plus kwaye ungenzi impazamo ulicofe eloqhosha. Igama lami nguNadia Dambuza ndihamba nayo ke izwakazi Galubisi. Mandlo ngothi? Yes Mandlo. Uvukile? Ndivukile, uvukile wena? Fresh. Njengaziqhelo sibulise sibotise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo emiqolombeni sithi camaku. Ayikena nje kokuselethilo ke uqawam wami lemini ke namhlanje iza kufana nezinye. Sakuthi ke sinthulele kweliseno ligcwele inqaka lo ke unxaniwe arhabule inhloya. Singamoshanga xesha ke nanga amanqaku saniphathela wona namhlanje. Umbutho EFF umatshele kumzi wozakuza welizwe lakwaSirayeli. Kanti ke sele besixhenxa bathe babhubha kwezazikhukhula zapha kwiphondo lase-KZN. Sikhona ke isimo sezulu ezemidlalo sikuphathele ke nendwendwe nje eziqhafqhaf. So qiniseka mbukeli uthe nqa ezonqakumba zamehlo awulijiji tu eloqhosha. Ayike mbukeli amade ngawetyala masizitshaye ziqhumeza namhlanje. Kusoleke ipolisa elinye namabanjwa amane kwingozi kuhola wendlela uM1 phakathi kweCollett Drive kunye neArthur Auckland phezolo. From a hospital and you say you are looking for Hamas but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. This Amawaka abalandeli bombutho we-EFF bebeqhankqalaza ngaphandle kwendlu yozakuzo yelizwe lakwaSirayeli ePitoli izolo. Lotshani nginguleno sigusheshelo umhajo ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe nomsebenzini uthi ngesikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Ngenene hlala usibukele apha Ekhaya Jikelele xa sihlabela mgama novimba wethu kusubuke imiphefumlo emihlanu uquka igosa labakwantsasana kungquzulwana lwezithuthi kutshanje. Isithuthi samapolisa besithwelise amabanjwa besuka enkundleni siye sagilana nesithuthi sohlobo lweFord Ranger emva komqhubi wale moto ethe wahluleka kukulawula isithuthi sakhe ukususela ungavisisani kwakhe nomnye umqhubi nobeza ngqo kuye. Amapolisa amabini namabanjwa amabini beneminyaka eyi-54 yaye kunikezwe ingxelo yokulimala okumaxongo. Esisehlo ke mbukeli sehle kuhola wendlela uM1 phakathi kweCollett Drive kunye neArthur Auckland. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi iHamas ayinakubekwa tyala ngokuhlaselwa kwayo kwilizwe lakwaSirayeli ekuqaleni kwalenyanga. Ukutsho oku ngethuba i-EFF ibiqhankqalaza ngaphandle kwendlu yozakuzo yase-Israel ePitoli izolo. Free! 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 Iqembu eliholwa nguJulius Malema nalo lizwakalisa ukukhala kwalo mayelana nodaba lwempi phakathi kwePalestina nezwe lakwa-Israel. I-EFF ithi imi nePalestina kumnyama kubomvu ingakho nje ibisi ibhekishela ehhovisi lenxusa lakwa-Israel ukuyozwakalisa engahambisani nakho. In the West Bank, they are very worried because we don't know what's coming. We don't know what's coming. They invade the West Bank every day. They arrest people every day. They talk about their 200 hostages. We have 6,000 hostages in their prisons. Amalungu e-EFF aphume ngobuningi kanti ebengahambi kodwa ebehambisana namalungu ezinye inhlangano. What I have a problem with is the African National Congress that had a march on Friday, but they talk with a split tongue. They talk from both sides of their mouths. Umalema uthi sekuyisikhathi sokuthela kuleli kanye namanye amazwe yasezwenikazi eAfrika avale amahhovisi enxusa lakwa-Israel.
You bomb a hospital and you say you are looking for Hamas, but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. Umholo we-EFF uphinde waveza okufanele kwenziwe esinye seyitolo kuleli. Comrades, Woolworths has got a responsibility by end of this month to remove every product on their shelves that comes from Israel. Leli qembu lithi lizomemezela isinyathelo salo esilandelayo maduze nje ukuze liqinisekise ukuthi limi kuphi odabeni lwePalestina nezwe lakwa-Israel. Imvula nomoya obudle ngamandla usube imiphefumulo yabantu abathandathu kwiphondo laKwaZulu-Natal kwilempela-veki iphelileyo. Abahlanu kwabantu ngabantwana abangaphansi kweminyaka eli-14. Izakhamuzi zakule ndawo zisashaqekile zikubonile. Imvula nesivunguvungu esinamandla kushiye umonakalo omkhulu. Zibalelwe 20 izikole ezidicileleke phansi esifundazweni. Imindeni eminingi isale dengwane. Lo mndeni ulahlekelwe umzukulu wawo obeneminyaka emithathu ubudala. Usiyethemba Mbokazi ushone ngesikhathi umuzwa kubo udilikela phezu kwakhe. Yize umama wakhe esindile naye ulimele kanzima. Lahlekelwe yikho konke nje nganamo obekukhona ngoba nibona nje. Wardrobe, umbhede, ama-fridge awu2. Konke nje bekukhona izitsha, komishi kufile nje konke. Sele nje njena nje. Anginalutho nje. Amakhaya ezinye izakhamuzi nawo acekeleke phansi. Izakhamuzi zisabala izindleko ekumele zibhekane nazo. Akivele yawa yaphela ke lebila. Neinkukhu ifile zo10 lapha emgodini asikakayilahla nakuyilahla. Uyona monakalo wenzana indle kugcwele umso. Ingathini nje wardrobe bamanzi, osofa bamanzi, imbhede nansi imanzi. Uhulumeni wesifundazwe uthi amathimba awo akhona emphakathini ahlola umonakalo. Yonke ke lemndeni ihanjelwe iminyango ehlukahlukene ukuthi sinikeze usizo lokusizakala ngokwengqondo kanye futhi nangokusizakala okufana nokuthi kulungiswe izindlu ekuklinwe nasendlini ngoba eminingi imizi njengalo sikuyona nje ugogo akanawo amandla ukuthi aziklinele endlini. Uhulumeni uthi izikole ezikhahlamezekile zizobekwa eqhulwini. uDube Ncube uthi uhulumeni uzoyilekelela nemndeni ngokungcwaba izisulu. Umphathiswa wezombane uthi kukho izinto ezibonisa ukuba baza kuliphumelela idabi lokulwa nengxaki yokucinywa kombane kweli lizwe. Ebenika ingxelo yakhe yeveki malunga nento yenziwe iofisi yakhe kumba wokusombulula ingxaki yombane. Ungqongqoshe Ramaphosa udalule ukuthi umthamo wamandla ogesi usuqalile ukukhombisa uzinzo oluzokwazi ukugcina amandla isikhathi eside. Kungakho nje einsukwini ezimbalwa ezedlule izwe lingazange libe nezigaba zocishwa kogesi okuhleliwe. These plans that have been put into motions are beginning to bear fruit. I did indicate some time back when we were experiencing heightened levels of load shedding stage 6 that essentially what we are dealing with is short-term pain which is going to result in long-term gain, and we are beginning to see the kinds of gains that I was referring to. Uphinde wancoma negalelo lomsebenzi oqhutshwa izisebenzi zakwa-Eskom ngokusebenza kwazo ngokuyikhandla esikhathini lapho elakuleli libhekene nengwadla yogesi. We can see it in the numbers. What do the numbers tell us? So outside the fact that our lights are on for most of the hours of the day, we have seen that we have come out of a period of sustained no load shedding. That's significant at multiple levels. Significantly psychological in that we are beginning to illustrate that it's possible for us to come out of load shedding. Ngokwestatement sangempela sonto esishicilelwe yi-Eskom, uhlelo lokucishwa kogesi lizoze liqale kusasa ntambama ngehora lesine kuze kuba ihora lesihlananu ekseni ngoLwesithathu.
Amaxhoba athe achatshazelwa ngumlilo wesinye isakhiwo eMarshalltown eGauteng athi selekudlule iintsuku ezingama-50 efuthiselwe kwenye indawo yokuhlala kodwa ngoku atyhola urhulumente ngelithi ufuna ukuwasusa ngenkani kule ndawo. Isikhungo iHoflands Recreational Centre ingesinye sezikhungo idolobha laseGoli elijwayele ukusebenzisa ukuhlinzeka ngezindawo zokukhosela zesikhashana kwabahlukumezekile kodwa manje izisulu zithi ziyakhishwa kulesikhungo. Njengamanje angazi kumanje ngoba umbona ngidideke kanje angazi ukuthi mabeqala bethi asiphumeni ngaphandle ngizoshonaphi. Asina ID, asinalutho bafike basishuthisa ama ID, akekho sinikeza ama ID, ingane ayifundi izihleli since angazi ukuthi egcineni sizothini. Izisulu zikhala ngokuthi alukho usizo ezisalithola ngisho ukudla kufanele zishaye iphakethe ukuze sithole ukuyethunjini. I remember a lot of people didn't have bank accounts because they couldn't afford the bank fees. So from the little that they did, they had it under their mattresses. So everything, as you say, everything was lost. Lesigameko sadlula nabantu abangama-79 kwathi abanye basala dengwane kodwa basemzamweni yokubuyisela impilo yabo esimweni yize kunzima. When I want to get money, I want to beg to my country. For right now, I don't have money. Even now, I'm waiting to get money here. But also, I'm thinking about the money is 2,000. The 2,000 is not enough, like to make a transport to go to my country. Ikhomishana ephenya ngembangela yomlilo kulindeleke ukuthi iqale kulenyanga ukuphenya kanti izobe iholwa yijaji lenkantolo yomthetho sisekelo eselathatha umhlala phansi uSisi Khampempe. Ukanti uMantyi uVivian Cronje uqukumbele ubungqina bakhe phezolo kwinkundla ephakamileyo ePitoli kwityala lokubulawa uKasenzo Meyiwa. Ingqina elitsha kwelityala uKenneth Nkoskhona Hadebe nguye obequqa enkundleni ngethuba enikezela ngobungqina bakhe obugxile kumrhanelwa wokuqala welityala uMuzi Sibiya. U-advocate uZandile Mshololo ubefuna impendulo kufakazi wombuso iMantyi uVivian Cronje ngokuthi kungani ehluleka ukuthatha inyathelo emva kokuthi umsola ubongantanzi kwase kuphele izinsuku ezishiyagalolunye egcinwe esitokisini engaveli nasenkantolo nokuyisenzo leso esishayisana nomthetho. Why did you proceed in taking down the statement from a person who had been kept in an unlawful detention? He was represented at that stage. He wanted to, it was from him, he's the one who showed that desire to speak or to say something at the time. Eqhubekeni kwesicelo secala emva kwezikhathi zamadina kube sekubizwa ufakazi omusha iphoyisa uNkoskhona Hadebe okunguyena owayeqhuba umsola wokuqala uMuzi Sibiya ukuze ayokhomba indawo yesigameko. Ummeli womsolwa ubefuna inkantolo ibe nolwazi ngokuthi uSibiya waqale wathwala kanzima ngesandla esiqinile solaka lwamaphoyisa ukuze ayokhomba indawo yesehlakalo. Accused person was transported from Valeria to Vosloorus police station to Vosloorus, where he was assaulted, he was tortured, and the nature of the assault was choked with a plastic bag in his face. Will you comment on that? My Lord, I don't have any comment on that, but I believe that he would have reported that to me. Icala liyaqhubeka. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usabukele Ekhaya Jikelele. Inkokheli zamazwe athathwa njengakwinqwanqwa eliphezulu aquka iMelika, iUnited Kingdom, iCanada kunye neGermany aphakamise ukuba ilizwe laseIsrael lilandele umgaqo nkqubo ongqingqwa nosetyenziswa ngamazwe ehlabathi yaye liphinde likhusele abo bamsulwa nanjengoko imfazwe isagquba phakathi kweIsrael nePalestina. Ingaba ithini indima ekumele idlalwe ngamazwe ehlabathi ingakumbi lawo anamandla kwezoqoqosho kule mfazwe ukuxovula banzi lomba siqhagamshelana ngeqonga lika Zoom nogqirha uVusumzi Sibanda weAfrican Diaspora. Dr. Sibanda masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabingelela kubalaleli angibonge futhi kuba nani. Enkosi kakhulu. Dr. Sibanda ingaba amazwe akwinqwanqwa eliphezulu ajongene njani nalenyewe?
ake ngithi indlela esibonayo indlela amanye amazwe abhekane nodaba lwase-Israel nePalestine ihambisana kakhulukazi nendaba zokukholwa kwabantu into abazikholwa ezihlukileyo ngoba labo ababhekane nokuthi iIsrael ingabe iyenza into efanele ukuthi ngabe iyayenza kubukeka sengathi iningi labo ilabo abanokholo lesiKristu kumbe abasupporta amaJuda bese kusiba khona ke nalabo ababheka amaPalestina abanokholo lesiMuslim. So esikubonayo kwenzakala sibona ukuthi amazwe afana elasemelika sikhumbula ukuthi ukusukisela ngo-1945 kusiya ku-46 izwe lase-Israel liqala ukuba khona i-America iyona ekade ihamba phambili ukwesekela i-Israel ukuthi izwe lase-Israel livuselelwe amanye amazwe engakabi nendaba nokuthi liqale livuselelwe lelizwe. Amazwe angaphandle ingaba lukhona uncedo azwanalo kwaye luncedo olunjani? Uncedo esingalubona mhlawumbe lungaba yilolo lokuthi ngabe kuyakhulunyiswana mhlawumbe kuhlalwe phansi kodwa siyabona ukuthi okokuqala siyazi ukuthi Israel masokusiya kwizikhali ezempi eziningi abanazo zisuka kwelasemelika kanti ke bese kusiba khona ke amazwe afana nabo Lebanon agombolozele kumbe lawa ahambisana nale Palestine osokubonakala ukuthi nawo abayiwona apha izikhali iHamas nalabo abase Palestine. So sibona ukuthi indlela uxhaso olutholakala ngayo kulamazwe ngokuthi noma okunye kungekho ngasemthethweni kungaziwa sibona njalo indlela efana nale yenzakala phakathi kweUkraine neRussia ukuthi akhona amazwe aphathisa ngezikhali kube khona lamazwe axoxayo nje ukuthi kodwa akufanele ukuthi okufana neSouth Africa ukuthi akufanele ukuthi ngabe kuyalwiswana kufanele mhlawumbe ukuthi lamazwe amabili ngabe kuba khona ukukhulumisana nakhona ekubhekeni kwabo ukuthi ingxabano lena isuka kephi bakhona abanye ikakhulukazi njengala eSouth Africa bathi bona iHamas iyenze okufanele ngokuthi ihlasele elase-Israel kodwa bephinde njalo bathi akufanele ukuthi ngabe lase-Israel nalo liyaqhubeka lihlasela okuyikhona esukubona khona ukuthi amazwe amaningi nabantu abaningi sebethetha amacala kulempi. Sibona abantu abaninzi behlaselwa ngolungenalisini ingaba mhlawumbe khona into enakwenziwa i-International Criminal Court ukubeka ityala kweli kaIsrael. So kungenzeka ukuthi kube khona kodwa kasiboni ukuthi mhlawumbe lento ingaphumelela ikakhulukazi ngoba izwe gazi lasemelika okuyilona mhlawumbe esaziyo ukuthi alikaze njalo labonakala lisekela kakhulukazi indaba yase ICC yilona izwe elihlomisa leli elase-Israel ngezikhali kanti ke siyabona ukuthi into ezokwenzeka ingaba yileyo yokuthi ukuze mhlawumbe babheke ukuthi impi ukuziqale iIsrael ibukeka njengezwe elizivikelayo ngoba lihlaselwe iHamas kanti iHamas kahlehle ibukwa njengabantu laba okuthiwa ngamavukela mbuso kumbe ama-terrorist njengeqembu labantu abangahlelekanga okutsho khona ukuthi kanti sibonile lapha abase-Israel njalo bekhomba ukuthi labo abantu beHamas banezikhali lezi ezibiza ngama-chemical weapons abazisebenzisayo ngakho iIsrael ngoba ihlaselwe kudinga ukuthi izivikele njengoba iHamas engakayeki ukuhlasela ngakho angiboni kahlehle ukuthi i-International Criminal Court inganelisa ukuthi ingenele kwelase-Israel mhlawumbe ilithathe lisenkantolo ngoba iIsrael kufanele izothi iyazivikela yona ngoba ihlasela. Dr. Sibanda ungasichazela mhlambi njengoba sithetha namhlanje injani imeko kwelalizwe? Empeleni akukuhlanga kuleli yazwe ngoba impi lena isishiye abantu abaningi kakhulukazi izingane nalabo abangalwiyo bayashona and esikubona kwenzakala yilokho ukuthi uma amazwe wona lawa njengoba sikhuluma amazwe amakhulu lawa anamandla kwe-UN engangenelela ukuthi lempi iphele ikakhulukazi kube nokuxoxiswa nokungaqhubeka usilo kuzaba nabantu abaningi
ikakhulukazi labo abangahlomanga okungamelanga ukuthi ngabe bayalwa abazingane mhlawumbe nabesimame abazoshona. Kanti-ke isibona ukuthi i-Israel izoqhubeka isithi yona ilwisa laba bantu ngoba ivikela izwe layo, kanti nayo iPalestine nayo bakholwa ukuthi cha banelungelo lokuthi balwe ngoba phela bona indlela abahleli ngayo nalubandlululo abalithola kwelase-Israel alulunganga. Okusho ukuthi le ingxabano le isasentsha kakhulu, isingaqhubeka isikhathi eside, kodwa mayiqhubeka isikhathi eside ngenxa yokuthi u-Israel uthola ukuxhaswa ngelasemelika. Singabona abantu abaningi kakhulukazi kwelase-Palestine beshona, okungasho ukuthi izwe lase-Palestine sokungenzeka lokho kwakwenzeka ngo-1946 lapho i-Israel eyasuka yathatha umhlaba omningi, okwaqala khona ukuba nomthetho lo ukuthi akusavunyelwa ukuthi kube khona izwe elithatha umhlaba ukudluliseka ngempi. Ngokubona kwakho gqirha, mhlambi yeyiphi into enobangela uba le mfazwe iphele, mhlambi side sibone uxolo phakathi kwalamazwe mabini ngoba kudala iqhubeka lempi iminyaka njengobusitsho? Ake ngithi mina abanye bayakholelwa ukuthi impi yePalestine neIsrael isuka kwizinsuku zeBhayibheli lapho kuba khona uIsaac noIshmael, okwenza ukuthi abantu bakholwa ukuthi njalo sokungenzeka ukuthi kube liqiniso lokho ukuthi lempi iphele ngeke kube lula, ikakhulukazi uma kuqhubeka lamazwe omabili kufanele ukuthi aphilisane. Mhlawumbe into esingenzeka kungaba yilokho ukuthi kube khona ukuhlukaniswa ngokuphelele kwalamazwe lana, kube khona indawo ukuthi laba mhlawumbe abangama-Muslim ngoba Israel ifakwe kuleya ndawo umhlaba lo asebewunikeza ukusukela ngo-1946 lapho engibona ukuthi mhlawumbe inkingi isekuthini ngaleso sikhathi ngemva ngokuthi umthetho wokuthi akusamelanga ukuthi kube khona ilizwe elizethatha elinye ilizwe ukudluliseka ngempi ubekwe, ngoba i-Israel ngaleso sikhathi uma singabhekisisa kahle yahlaselwa yazivikela, mayizivikela yasithatha omunye umhlaba kwasokuthiwa cha ayibuyele iye kulomhlaba ekade inawo ngemva kwempi. I-Israel yanqaba ngoba yathi kanti lo mthetho ubungakafakwa ukuthi izwe kalingathatha omunye umhlaba ukudluliseka ngempi, ngoba into ebijwayelekile nje emhlabeni jikelele ukuthi izwe linqotshiweyo belithathwa ngelinye. Mhlawumbe uma kungafika kuleso sigaba sokuthi kwamukela ukuthi i-Israel yayihlaseliwe ngaleso sikhathi lo mhlaba yawuthathayo, ngoba i-Israel yilokho engafuni ukuthi indlule kukho, kungakho sibona lamabondo akhiweyo njalo isithi lo mhlaba uma ingawunikeza abase-Palestine umhlaba obalekile okwenza ukuthi ukuhlaselwa kwabo kube lula uma bengawubuyisela emuva. Ngicabanga ukuthi izwe lase-Israel njengoba sokwamukelekile nje ukuthi liyilizwe kusukela ngo-1946 mhlawumbe ukuzivikela kwayo, ngoba siyabona ukuthi iRussia ihlasele iUkraine ngoba ithi ukuphepha kwayo kusengozini ngenxa yeNATO. Uma kungaba khona ukuxoxiswana kokuthi iIsrael nayo izizwe ikhuselekile babe sebeyavuma ukuthi cha lo mhlaba lo owathathwa yiIsrael ngesikhathi sempi phambilini kufanele ukuthi iPalestine ikwamukele lokho. Kungenza kunokuthi bafuna ukuphindisa babuyisele emuva bathi cha akusamelanga ukuthi ithathwe ngoba iPalestine yayithatha indawo eningi. Mhlawumbe lokho kungenza ukuthi bese kusiba khona ukuthula, kodwa siyazi ukuthi laba abaMuslim nabePalestine kanti-ke bayayithanda-ke lempi nalokho okuthiwa ngama-suicide bombings, okusho ukuthi akukazi ngeke kuze kube lula nje ukuthi iphele leyo. Le mfazwe isichaphazela sonke kwaye inomonakalo omkhulu kumazwe ngamazwe. Yeyiphi mhlawumbe into enokwenziwa ngokukhawuleza ukuze inqando singekachaphazeleki kakhulu, singekamoshakalelwa? Kubalulekile ngempela ukuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwe-UN, inhlangano yamazwe wonke ukuthi bangenelele, ngoba empeleni uma kungenzeki lokho siyazi ukuthi kanti laba ikakhulukazi abePalestine nabeHamas banenhlanganiso ezihlukahlukene lapha phansi emhlabeni, okusho khona ukuthi labo ababukeka besupporta kumbe bexhasa besima neIsrael sokungabonakala kusiba nokuqhushumba kwamabhomba kulawo mazwe, ngoba indlela iHamas esebenza ngayo ejwayelekile. Ngakho kungabona ngempela kungagcina sokuchaphazekile amazwe amaningi. Kanti-ke ukuhlala phansi okwe-UN kube khona impela ukuthi babeke indlela ecacileyo yokuthi lempi iphele. Ngicabanga ukuthi kungaba yilokho okungasiza uma kungahlalwa phansi kuvunyelwane ngemingcele le eyatholwa yi-Israel ngokusemthethweni ngesikhathi besilwa lempi
eyamalanga awu6 okuthiwa yi6 day unkempure wole ngoba ngaleso sikhathi umthetho othi amazwe uma enqotshiwe angathathwa ngamanye amazwe ubungakabekwa. Ngicabanga ukuthi lo mthetho lo uyiwona owenza ukuthi Israel iqhubeke inqaba ukuphuma kulezo ndawo noma yahlehlele emuva kancane, kodwa siyazi ukuthi yayisiqhubekile yathatha cishe nendlela engena kwelase eGibhithe, kodwa ngemva kwalokho yahlehlele emuva. Kufanele ukuthi kuhlonitshwe lokho ukwenzela ukuthi Israel izivikele ngokuphelele ikulezo indawo lezo. Kanti ke abantu basePalestine nabo bahlale ngokuthi kube khona indawo lezi ezivikeleleyo mhlawumbe ukuthi laba bantu bonke bangaya kuzo ngoba ngezokhona. Inene Gqirha Sibanda, inzima lenyewe yaseGaza. Sinethemba ke kodwa lokuba apha empilweni yethu in our lifetime izawude iphele le ngxubakaxaka. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Nami ngiyabonga. Enkosi. Lowo ke ibingugqirha uVusumuzi Sibanda weAfrican Diaspora. Sithetha naye ngomba obandakanya imfazwe eqhubekayo phakathi kweIsrael nePalestina. Okwangoku sizathi tsi evenkileni ukanti sabuya nezemidlalo ungayikude. iKaizer Chiefs ikhombe umqeqeshi oyinhloko Molefi Ntseki indlela. Ake mbukeli siziqwela siziqonqotha ngolohlobo ezemidlalo. Ngenene njengokuba sijongile into yokubana noko iAfghanistan iwabhulele amasaka ePakistan. Kwanzima. Ye. Ndiyavuya ke mina kanti ngithanda la team yasePakistan. Nasiba nezinto ongazithandi, siba nomkhethe ntombi. Andibathandi njani indlela abadlala ngayo neProteas zethu hayi ba-right. Uxolo babethwe kancinci. Yazi uxolo nokudlulisa ubodlulisa ungumuntu. Ngoku uneqhubu babambele jonga bona bayadlala. And bayaqhubeka nempilo. Bayaqhubeka nokubonisana alilunganga kodwa iqhubu. Alilunganga nyani. Alilunganga. Kwaye nje ngoko siyasabona napha kwi-rugby iSpringbok besitsho into yokubana nakuboni nje sibabona bekrelekrele bengongqongqondomo. Kodwa le midlalo mibini edlulileyo noko ithe yabasinda. Siyathemba into yokubana noko mbukeli bazawulunga babe right. Kodwa ngoku ke masithi qhwe evenkileni ingaqhushuqhushalaze kusekuninzi esiniphathele kona. Siphinde sinamkele kwakhona sibambe ngazo zozibini ngexesha lenu apho ekhaya. Ikomishoni yonyulo iza kuphehlelela unyulo lwesizwe nolwamaphondo lonyaka ozayo. Injongo ke mbukeli yokuphehlelelwa kukutyhilwa iphulo lonxibelelwano lekomishoni yonyulo kunye nekwazisa ke abavoti boMzantsi Afrika kunye nabo bonke abachaphazelekayo ngonyulo oluzayo. Ukuthetha banzi ngoku sizawuthetha kunye no-Deputy Chief Electoral Officer kwi-IEC umnumzana mawethu Mosri. Masikubulise mhlekazi sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentseni. Enkosi kwelesha and siyabulela nathi siyikomishoni ufumane lithuba nani namhlanje. Sithi esibamba ngazo zozibini Ekhaya Jikelele. Mhlekazi ndicela nje usixelele ngokufutshane ukuba yintoni esingathi mhlawumbe siyilindele kuphehlelelo lwanamhlanje. Into esingathi silindele namhlanje kuba sinicacisele njengabahlali nabanini belilizwe esithi South Africa. Sithi kuni kudala silungiselela olnyulo luka 2024. Zininzi into besizenza pha kwezindawo sikuzo ulungiselela olnyulo. Kuba ke siqhela ukutsho uba unyulo luthatha 2 years xa ulungiselela. So ke mninzi umsebenzi ebesiwenza ke esifuna ke ukudiza ke ngoku esidlangalaleni uba sigqibile apha nalapha. Okwesibini sifuna ukuthi ke sinimeme nonke as South Africans uba ke lixesha lenu ngoku loba ningenelele nibe khona ekulungiseleleni olunyulo kubekho izinto enizenzayo njengabahlali nabanini belilizwe. Lonto kuyiqala ngoba nibe khona kwi-registration yoba nibe kwi-voters roll. Niphinde futhi nilungiselele nalanto yoba abo bafuna ukuzigqatsa bamele bangenelele olunyulo uba mabonyulwe nabo bazilungiselele. So sifuna ukucacisa ke ezo zinto sibe simema
i-South Africans kwihlabathi lonke isikakhulu and nakakumbi apha ekhaya uba mabeze nabo bazobamba ke inxexheba ke babe khona kuLnyulo. Hayi onendlebe uvile kuba kaloku ikhwelo lityala. Mhlekazi, unyulo lonyaka ozayo luza kuba lokokuqala ngqa kweli lizwe emva kokuba kaloku inkundla yomgaqo siseko yawisa isigwebo sokuba abagqatswa abazimeleyo bavunyelwe ukuba bangenelele unyulo lukazwelonke nakumaphondo kananjalo. Ngoku ke ngokwemfundo yovoto intoni mhlawumbe abangayilindela kwiphepha lokuvota njengoko iziko i-IEC ithe iza kwahluka kuneminyaka yangaphambili? Mandithi olunyulo lango-2024 lunyulo noko olucacisa umgama esisuhambile siyi-South Africa. Sizawube sigqiba i-30 years sikulento yedemocracy okuphathwa kwelizwe ngokubambisana kubekho abantu abonyuliweyo uba babe pha kuwiso-mthetho kwizindlu zowiso-mthetho ziyi-10 ngezizonke. Kukho le eka-national kubekho eziyi-9 zamaphondo. Zonke ke ezi zindlu zowiso-mthetho kufuneka sisonyule ngokusha ngo-2024. Izawube isithi ke loo nto sigqiba i-30 years sisonyula sisonke as South Africans ngoba phambilini besingonyuli sisonke abelungu bebenze yabo abama-Khaladi besenze yabo abamaNdiya besenze yabo kubekho ke nabahulumeni ke ekwakuthi xa kuthethwa kuthiwa ngonomgogwana indawo ezazifana no-Sky Transkei ohulumeni abanjalo abasasinabo ngela xesha. So ke ngoku sathi ke ngo-94 eyenza ke la 30 years sisonke sizawukonyula ezi zindlu zi-10. Inantsika ke i-court ye-constitution yathi kuthi yonke into ihamba kakuhle kodwa lento yoba abantu abangahambisani ne-political parties benganikwa ithuba ayikho yinhle ngokomthetho-sisekelo i-constitution. So ke masibafake, sizawubafaka ke kolunyulo silandela eso sinqumo se-constitutional court. Sesiyilungisile yonke imeko yoba aba bantu bazimeleyo bakwazi ukuthatha inxexheba. Silindele ke uba bazawuqalisa ke ngoku baziveze uba bangobani, baziveze uba basapotwa ngobani, ngobani ababasekelayo ukuthi mabangenele olunyulo. Sizawuzenza ke zonke ezo zinto ukususa pha kuJanuary. Le nto ke ifuna uba wonke umuntu ofuna usupport i-independent kufuneka abe khona kwi-voters roll. Yiloo nto ke sisithi makhe kukhokhele i-registration ngoku sirejiste kakhulu abantu. Amaphepha ke azawuba mathathu ngendlela sipreparisha ngayo. Sizawuba nephepha lephondo elo uhleli kulo wakhe kulo, ibe liphepha lika-national ii-parties esifuna uba zibe khona phaa kwindlu yowiso-mthetho ku-national. Ithi ke laa nto phaa ku-national kukho izihlalo eziyi-200 esizithe sazichaza uba mazingene emaphondweni zibe zirepresente amaphondo eziyi-200. Ezo zihlalo ke iphondo ngalinye line-40, line-20, line-30 zifuna uba ke zona kungene ezi-independent ziqukisana ke ne-political parties. Njengokutshilo into yobana ngenene ngoku. Ewe ungaqhubeka mnumzana. Loo nto ke isinike lamaphepha amathathu. Izawuba liphepha lika-national, ibe liphepha lephondo, ibe liphepha lika-national kodwa elizisa i-MPs ku-national ezikhethwe ngokwamaphondo abavela.
Njengoko kaloku ngoku sikwiminyaka engamashumi amathathu apha kaloku sibona into yokubana noko sikwidemocracy siyaqonda into yokubana urhulumente ugcinanisile into yokubana amaziko namacandelo onke funeke abe kanti asebenzisa isigaba sesine sobuxhakaxhaka bemihla i-4th industrial revolution ukutsho. Ndiyarhalela ukwazi kuni njengoziko uba kumaxa nindawo nuqiniseke uba oko kuyafezeka. Sine history enhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezi zinto zale technology siyikommission kususela ngo-99 sinayo lanto yo register abantu nge-technology ukuzoma ngoku apho sesiveze khona masithi izinto ezimbini. Eyokuqala ileyo uba ngoku uyakwazi uregisterisha online kwi-internet ungene uthi www.elections.org.za uye pha uthi register as a voter. Ikwazi ke lonto uba ikuregisterishe ithathe ibarcode ye-ID iyofinyelela apho ikuxelela khona uba you are now registered, ithathe ne-address yakho yalapho uhlala khona. So ke siyahambisana kakhulu ne-technology kwi-elections. Ikhona ke nomachini lo esizawusa ezitishini ofana ingathi tablet kodwa ayiyo tablet ncam because ifakwe izinto ezilungelelene nonyulo ayikwazi ukwenza ezinye izinto. Lo tablet ke yethu siyakwazi ukuthatha i-address sithathe i-barcode ye-ID yakho, zonke ezo zinto sizenza kulo machini. Lonto ke iyacacisa i-technology sinayo kakhulu. Nalapha ke ekuhlanganiseni izibalo zeziphumo siyakhawulezisa kakhulu. Umthetho usinika i7 days but siqhela ukwenza nge3 days into basikhuphe i-final results zonyulo apha kwi-country. It's always ukuthi sithatha la 3 days. Umbuzo omkhulu kukuba into esingekafikeleli kuyo into yoba kuvotwe online okanye kuvotwe ngegadget. Lonto isafuna uba sixoxe kakhulu siyi-country singabanikazi belizwe because sinezimvo ezohlukahlukeneyo kwelucala. Ikhona ke nento ethi anikwazi uzisa i-technology kodwa abantu abasemakhaya apho i-network ingacacanga khona okanye imisebenzi ayibonwa akuna data niziseke nina i-internet kwabo bantu bakwazi ukuzifumana ezo zinto. So sisezawuthetha siyi-country ngovota online okanye ngovota nge-technologies. Bensazazwa apha into yobana aba basemaphandleni bona xa kuziwa kwezi zinto zo-technology because sinomakhulu notatomkhulu abengekho familiar with ezi gadgets othi uza nazo. Kodwa ke kuhle xa uthi mhlambe yinto leyo nizayichophela ezithendeni uqinisekisa into yobana nabo bayakwazi into yokubana bavote nakubeni nje uguqula ikhasi sikwi-technology. Kuyaphawuleka into yokuba bazizigidi ezine abantu abatsha abangazimiselanga ukuvota. Lena ke ingxelo ye-Stats SA nebika ukuba i-average age yabemi boMzantsi Afrika yiminyaka engama-28 obudala. Ingaba niza kufikelela njani kulutsha ukuze niqinisekise ukuba luyavota? Siyaqonda into yokubana ebutsheni balonyaka niye nabanazo ii-campaigns apho bendwendwela khona iidyunivesithi ninikeza ulwazi kubana abatsha babavote. Kwaye ke asikwazi nathi ubasola because minintsi imingeni ulutsha olujamene nayo, intswelangqesho iphezulu ngolona hlobo. Ingaba mhlambe nina niliziko nenza ntoni uqinisekisa into bana noko siyababona abantu abatsha besondela ngeneno? Sizinikezele siyikomishoni yonyulo uba siye kwezo ndawo apho bakuzo abantu abatsha siyoncokola nabo siyobacacisela. Isikakhulu xa sisenza i-research sifumanisa uba isikakhulu bathi haya siyazi lento yovoto. Elandelayo ithi hayi khake nicacise uba
why kufuneka ndiye pha ndiyovota izawunceda into yovoto. So izi-questions ke ezimbini esifocuse kuzo siyi-commission uba masiye pha siyocacisa siyofundisa kulutsha. So ke siyenzile le yasezi-university, siyile futhi kwi-high schools sihambisana no-basic education, i-Department of Basic Education, izikolo ezininzi ezinabantwana abane-16 ukuya phezulu siye sazihambela. Sisaqhuba ke into yokuba siye kwezi zikolo siyokhuthaza uba noko le nto yobuzwe i-citizenship iza ne-responsibility. Enye yezo responsibilities ke kuba ube khona xa kukho unyulo, uparticipate uye uyokonyula abantu abazawuya kwizindlu zowiso-mthetho. Enye ke siyenzayo yokuba sibe lapha kwa SABC apha kwi-television, siye futhi nakwi-radio kakhulu, sihambisana nayo SABC. Kukho la ndawo yabo yoba kufuneka befundisile uluntu lwase-South Africa, so sihambisana nabo kakhulu. Siyeke nakwezinye izitishi zosasazo ezikhoyo ekuhlaleni. Enye ke siyenzayo uba masingene apha kwi-social media, sikhona kakhulu ke siyafaka i-short videos ezicacisa ngokubaluleka kokuba yi-citizen nokubaluleka kokuba umuntu athathe inxaxheba onyulweni, enze loo nto ifanelekileyo ehambisana ne-community yonke yakuloo ndawo ahleli kuyo, ehambisana nefamily yakhe, because yinto yethu sisonke, ayiyo yomuntu oyi-one, kodwa lo muntu oyi-one naye kufuneka enze into ethile ukuze le democracy yethu iphile. Mnumzana uma wethu masibambe ngazibini ngexesha lakho, just nje ukukulekelela kweza short videos uthetha ngazo enithi nisasaza pha kumakhasi onxibelelwano bathi zi-reels abantu abatsha xa besibiza. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Besingathanda nokuba mhlambe sichaphazele nomba wokucandwa kwemedia echaphazela kakhulu into ye-wards abathi ke i-demarcation municipal wards ngelamakhumsha, kodwa ke mhlambe leyo izaba yingxoxo yangenye emini. Masibambe ngazibini ngexesha lakho njengokuye wabakhuthaza ababukeli bethu ikhwelo lityala ngenene. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele, lo ke besincokola naye nguye umnumzana uma wethu Mosari esuka kaloku pha kwiziko lakwe-IEC. Siyathemba ukuba uzawuqhubeka ke uziqhamla xa sikudinga njalo. Lo ke mbukeli sizawuqhubeka ke mbukeli sincokola nawe apha Ekhaya Jikelele. Izakube ke i-IEC izakube iphehlelela unyulo lwesizwe nolwamaphondo, oku ke kuphehlelelwa kulindeleke kuba kubanjwe pha eGallagher Convention Center eMidrand ukusukela ke ngentsimbi ye-10 ngalentsasa. Nakanjani ke indaba ze-SABC siza kuphathela ngqo ezokubeni kusenzeka pha kwinkomfa nonondaba njengoko mbukeli seliqiza uqala. Kanti ke ngokumbukeli ngaphambi kokuba uphume wenza nantoni na, qiniseka into yokubana uxhobisekile ngesimo sezulu.